Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem balаңыз 7 жасқа келгенде namaz okuğa öğretin. 10 жасқа келгенде ұрып болса да оқытыңыз деді. Қараңыз. Намаздың маңыздылығын қараңыз. Қазір бізде алхамдулилля міне жастар өте көп алхамдулилля. Кәрелер ше өліп кетті ме? Қырылып кетті ме? Құдай тамаққа барсаң мынадан толып кетеді ғой мынадан. Бір кәрие болып қалады ма Құдай тамаққа барсаң? Мешітке барсаң бір кәрие жоқ қой бірақ. Қараңыз. Қаяқта ол қариялар? Bir Құдай тамақта отырмыз, баста алып келді, кәрие отыр. Тақсырқан бір дұға қылыңыз десем, сендер дұға қыла беріңдер. Бұны жеу үшін де қызмет қылу керек деп жатырмын. Мұны кәлләнде жеу үшін азған адам қызмет қылу керек. Bir дұға, енді өздерің қыла беріңдер. Астен, ол қария тахаратты да білмейді. Ғұсылды да білмейді. Vaqti keldi endi Xudoy tamoqqa borish uchun mas'alashni kiyib oladi. Azan aytilsa bormaydi. Bir kunda 5 ret azan aytiladimi işte bormaydi. Biroq uyining darvozasidan o palanchining Xudoy tamoqqa desa indamay jeli boraveradi. Bular astag'firullah. Sebebi solar 7 yaşından o'qimagan. Ana 10 yaşga keldi akasi urib turib o'qitganda edi. 7 yil bilan 10 yilning arasında qanday uzak vaqt var. 3 yıl namazga öğrengen bolar edi. O namazda özünün tanımen, canımen o'qigan bolar edi. Biridan qo'rqqandan, nemesi bir Xudoy tamoqqa chaqirgandan emas, balkim Allohdan qo'rqib namoz o'qigan bolar edi. Namazda Allah subhanahu wa taala Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin özünü arş-ı alaga chaqirib Arş-ı alanın altında özü sonday buyruk berip 5 vakit namaz farzlığını arş-ı alada farz kılıngan. Qarаңыз. Namazın mаңыздылығını qarаңыз. Namazda turib o'qigin. Turib o'qimasan, jaramasan, o'tirib o'qigin. O'tirib o'qigin, jaramasan Jambasda o'qigin. Jambasda o'qigin, jaramasan chalqancha jadib o'qigin deb turib namazga hech qanday özür yok ekendigini aytib qo'yib atır. O'qimog'i hech qanday özür yok. Mening davlenem chiqib ketadi deydi. O'tirib o'qib ber. Juda sajda qilmasdan niyat qilib o'qib ber. To'yxonaga borib shampanskiy ichsa davlenesi ko'tarilmaydi. Biroq beshara namoz o'qisa davlenesi, nega o'lib qolmaysan? Sajda qilib davlenesi o'lib qolmaysan. Tiket jannatga, primo jannatga kirib ketasan. Qarang. Primo onu hiç kim tosalmaydı. Secdede ölgen kança babalarımız bulgan. Secdede ölgen kança mamalarımız bulgan. Osu borçlu körmeye koyayınca deb durup secdede ötken mamalarımız bulgan. Qarang. Sebebi secdede ölü bu ülken bir baxt. Qanday holatda ölemiz bir Allah biladi bizden. Qanday ahvolda ölemiz? Dünya quvjur bo'lib ketamiz be. G'aybat atib o'lib ketamiz mi? Hech kim bilmaydi bizning qalay o'luvimizni. Haftasida bir jumani angsab жүріп o'lib qolamiz ba? Ha? Sol uchun 5 vaqt namozga o'ta qatal bo'lib turishimiz kerak. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va ashab-i ikromlarini qarаңыз. Abdullah Ummu Maktum raziyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem minberde durup köşede, bazarda, üyde okugan namazdan müşrik kelip okugan namaz 27 yaşı artıqraq dedi. Bu hadiste bərimiz bilemiz. Bırak tındamayımız bugün.